Awusizo sikamthwakazi wothobela boshoko yini lasinedwaleni kwaphuma imvula phela akube kuhle kube njalo kube mhlophe kube kudelegele boshoko asibuyeleni emasikweni esasivele siyophila kudala ephila ngokhokho bethu madoda kuthi kunjani abasatheni inganekwane sisidla amantogomani sihleli labomkhulu edala emadoda sithi masisisuka lapho siye khona-ke emahosaneni madoda uzizwe zikhala kamnandi zisenzenje zakomanyangwa alala zazisengwa inkomo ogogo bethu bayenze lokhuyana okuthiwa ngamasi madoda uthole izizukulwane zisidla zisutha kusiba mnandi ogogo bethu befuya izinkomo alala mthwakazi madoda sishayinala kusiba kuhle awusizo sikamthwakazi sengize ngazo indaba zamasiko madoda alala khalakhala nkunguyana kaluyikumbuze ngomanyangwa ngibe ngiyofika khona iyobika indubo zezinengi kakhulu ngikumbuze ngomanyangwa mina ngike ngiyofika khona ngiyobika indubo zezinengi kakhulu khalakhala nkuya kalo ngikumbuze njelele mina ngike ngiyofika khona ngiyobika indubo zezinengi kakhulu sekukunengi kakhulu madoda Asisayishayinala sesithwele kakhulu
kamnandi nguyambile aikale 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 kala kamnandi nguyambile aikale 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 kala kamnandi nguyambile aikale 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 kala kamnandi nguyambile ye Mr. Ngwabi zengishiyela wena majuju webantu abamnyama izinto zimoshakele ngenxa yokulahla amasiko ethu asivuselele namasiko yethibosani yatela mzokane nakuthwala ubunzima webantu abamnyama izinto zimoshakele ngenxa yokulahla amasiko ethu asivuselele namasiko asivuselele namasiko lonke hamba la uNgwabi madoda phansi khona lechongokwe madoda yesa moyo awudalule sound lo madoda ngitsho majiji bosikhanda yatela kuzwakale wena